Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo ken ni pagayam a Beverly adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dandanin makatawan mi nga agdenden na iti asawa ket iti lasud dayta a panagden nami nagbalin a parikot mi ti katugangak a babae gapo iti aramid na. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Beverly. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag manang, tadim magas ka dito store. Wan ta dumagasak man iti sabon a paglaba. Ngam apay kas lapad padaanan nak ala ni. Uwan na talaga manang. Kumporme kumagat kada kayo ka ni Manong Elton ti padaanak. Apay ayan. Agsingirak ko manang. Agsinger? Iti, awan mat amok nga utang ko. Wano, adda utang ni Elton. Saan ani Manong Elton? Ni Auntie Patricia. Ni mama? Uwan manang, ada inala na a groceries. Kat kunana ada kayo kano ka ni Manong Elton timang bayad. Ay, kasta aya. Sige, inayon mon iti alaak asabon di utang ni mama. Siya kon timang bayad. At dagayam utang ni mama dita istor nila ni. Anya? Imutang manen. Manen? Katno kabay bayad ko laang manen idinapan abulan di inutang na. Anya? Wen. Ay, anyamatan ni mama. Utang nga utang. Ngamda tayo mati agbay bayad. Bay amon Sana bali ta ni mamamat. Awan sabsabali. Wen ngam. Anya ka kati Elton. Inamday jay. Wen ngam maditikas diyang aramid na. Sapay nagaduti utangan na. Ala, bay amon. Ti aramidem, kasaritam to ni mama. Ada ka din di anak ko. Awan pa'y mat, mama. Adda overtime na. Kasta ka di. Ay, kunak no addan. Apay ka di, ma. Adda ka di masapulukan ko, na. Bumulod ako maiti kwartana. Kastamot gayam nga awan pa'y. Manuti ka sa pulan nyo, ay, 5,000 laeng kuma. Wano, ang mga no ada kwartam dita, mabalin nga utangak. Ha? Ay, wala angan. Sigalatan ti umutangak, Beverly. Sana bale, tabayadak to umatlaang into na da kwarta. Kumusta ti trabaho? Ay, maka-stress. Adu ti papeles anas kan ama iringpas. Ay, mainay na yun pa'y ni mama. Taapay manin ni mama. Imawag idisakbay ti lunch break. Adda kanu itirwar ti opisina. Kat as usual, imay manan di mawat iti kwarta. Anya? Inikaklatan tapno agawidan. Tanudyak mat ikan, ay na, nagadumanan nga ibagbagana. Isingir nan tumanan aminen manipud drugi. Anya? Kanayon lang arudan amapan umutang, kat data ti agbayad. Sa ita, umay dumawat. Kasla agubog ti kwarta ka data. Itikas jay apampamayan na. Amangan met no addan na sumok na abisyo. Padasak tuman akasarita ni Marvin, may papan ka ni mama. Amangan no pudnumatan, anaigumon iti bisyo. Isaganaanak tuman mat iti balon ko bagat. Itaman pa'y ngagbalon ka, Elton. Tapno makainot tamat. Ay kat iso naimbaglagayam ta na iranaan ni nayunak ti inlutok nga innapoy kan masida. Ni, nagsapa mo day ta umayon. Elton, Beverly. Ay, dayto yan dya kun kunakon. Ni mamamot gayam. Ala, inkalukatan, ta ang mga numakaungat numabaybayag ka ang mga ilukat itiri daw. Umayan, mama! Jakmatla pumanaw aging gasaan ka amang tad. Mama, pangus-usaran yu launay aya iti kwarta. Aring nalinawas matan nga umay kayo agdawat. Kat, adamat pangar aramatag
Apay, nadagsan tiriknam itiit-itad mo? Oy, Elton laglagi pa masyak ti inam. No saan aga po kanyak? Awan ka kuma iti ayan mo ita. Siyak tinagrigrigat anang papaadal kan ka. Sa ita, basit lang akidawag, nasakit pa'y tinakam mo. Elton, ikamlatan ni Mama. Oh, kasta Naimbag pa'y ito'y asawam, tamaawatan na. Atoy, mama. Oh, ay, kasta amin. Mangtad kamot lagayam. No itay pa'y la kumangamin. Oh, di saan ka kumaan kang ngagpay kanya? Ay, nasaya at banta nakapasyar ka, Apaw. Kumusta kayon ngay nga agasawa? Awan ka di pa'y apok iti tumang. Awan pa'y lolo. Napagnumuan mi nga agasawa, nga aguray pa'y. Yapay apabayagan nyo pa'y laang. Awan pa'y ti umdas nga urnong mi, lolo. Iso nga aguray pa'y. Ay, kat adamot trabaho yu ado. Ang amno kasta at napagsaritaan niya nga aguray pa'y. Ay, kat adaka na kayo na ita. Wen, lolo, saan na bali ta ubing kami pa'y mo? Ay, ngamlak hayak matanapok. Numabalin ko maa. Kat kayat ko pa'y ama ubat agbalin nga apaw kada kayaw. Ay na, lolo, aya. Sigurado ang mauray yu pa'y. Gaputan na paot pa'y ti panagbiag yu. Mapana kon, lolo. Lola, agyaman na kadagito'y impabalon yu anat natang. Aywan apaw. Hagan anad kawan. Wen, lolo, agyaman na ka. Ay, kunaklakit day, no umiyan ka dito, Beverly, apaw. Saan, lola? Nasken nga agawid akmet laeng taadda aramidak. Mayat kuma, tapno makainan amat ti panunot dito'y. Ngumadamot nga rod trabaho. Ay, may katiso ang around. Anya kalakit din ay abakait. Saan mo man napapabalunan iti sinay day tapom? Ay, pasensya kan, apaw. Ala, di kay aglidayan, lola. Sa nabale, tainton makawaya kami nga agasawa. Ibagak to, taumay kami adwa dito'y. Malawod man apaw. Kanay, mailiwak matan ken ni Elton. Nagadumot ang dagitin sangpat mo, Beverly. Ay, amumot tanda di abakit kan lakay. Saan da nga itulok nga agawid ka nga ima-ima. Sa bagay, kasi di naudi ang napanantay jay. Nagaduan natang, kan bagas ti kamote. Bilibak mo titi kinaгаgatda. Kas jay sano iso ti nakairuwaman ti bagida. Ay, no kas jay kumamat ni mama. Saan? Takabaliktad namot. Ay, anya ngay nga rod. Ay, makapa-stress at talaga. Iwaksimpay lang amin iti panunot mo Uray kasano nga tati panangyaw awan ko bakit. Malagip ko latta. Nang runa, numakaot ko ti wallet ko. Ala, husto da itan lakay. Kwarta la da ita. Saan mo nga itulok nga iso ti mang perdi iti relasyon nyo nga agina? Manang, yan tangay si katinara na akalimabas, si kan ati sinirek. Anya? Adda manen utang ni mama? Wen manang, agungot-mat nga minudemi ikan. Ay, anya mutan. Manumanen aya tinautang na. Mabit lang manang takitak jilistaan. Tinotal ko nga minan kat. Bale, 3,250 amin manang. Anya? Nagdakalan? Wen manang, groceries kas kadamasid ang amin tinaalan na. Ay, Dapay dyan na minsan ang mga alamanan iti karne. Ngam imbagak nga awan, uray no adda. Tani, dakkel una yun tinautang na. ay, agyaman na. Naisalapay kong dagiti linabak. Ay, makainan na akmat na angan. Ay na, makabannog mat.
Usyong nga anak ni Manang Celia ti sumungad. Papanan na nga ta. Ay, Usyong, papanam? Dito'y ayan niyo, ante. Ha? Apay, anya ti masapul mo? Wano, ade bagam? Ha? Himbaw nak ni nanang nga umay kuy baga. Amapan kayon to kano ija store. Apay ka no? Tsaka mo, ante. Basta ko na matamapan kan to ijay. Alawan. Ibagam to nga umayak. Ante. Sige nga rod, mapanak pa'y. Wen Usyong. Ay, awan manan. Sigurado manen nga adda utang ti katugangak ijay. Kasanuma daytan lakay. Daytala agbaybaya din iti utang ni mama iti istortar aramiden ta. Isumot ti papapanan ti kaadwan asweldo ta. Oh, makitam. Uray si kakat masuron matlaan. Kasanuma ngamin lakay. Kabaybayad ko laang ijay istor ni Lani. Idikon, addan ni Usyong nga umay mangibaga, abilin ka no ti inana ang mapanak ijay istorda. Hay! Anya nga tati aramidak aya, tapno sumardang ni mama. Ay, ang mga nuintun bigat. Adda manin sa bali nga umay agsingir. Barang ano awanan. Ay, sus, awanan na talaga. Kunakmet ngamin no kinasarita mo ni mama. Wen, kinasarita ko ni mama, ngamawan latta. Ay, Ngambayam, mang panunutak iti pamuspusan. Tapno sumardang ni mama, itikas diyang araramidan na. Katnungay nga minsan nyo abay-bayadan, tinautang ti katugangam. kababain mat ngamin. Tada kami ti dagulitan dagiti istor ang nakautangan na. Dagijay agpapautang ken kwa na ati kasarita yo. Saan da pautangan? Wan ngagpaisoan niya. Apay ajak na panunot dayta. Kasarita yo ida. Yan tangay saan mat adumngeg ti katugangam. Ang umanugot da nga ta. Ay, padasam ah. Ala, unto man gayam ngagpaiso. Tulagan mi ida. Elton, adda isingasing ko nga aramiden ta. Tabarang agsardeng ni mama iti aramiden na. Anya dayta. Kasarita tadagiti addami ni grocery na. Wano istor na dito lugar tayo. Ta saan da nga ikan ni mama no kasdi amapan umutang. Kaya't da nga tamot no bilang. Amang ano saan da kayat, tasayang ti mapaglakwan da. Ay, ibagata ama kaamudan no pautangan da pa'y. Ibagata saan tan abayadan pa'y ti anyaman nga alaan ni mama kadakwada. Wan man ngagpaiso. Isuman ti aramidan ta. No day ta groceries kanda duma akasapulan na. Datanton ti makamu agumatang amangipan ijay balay na. Wan bagat. Kasta nga rod ti aramidan ta. Umuna akon, Beverly. Adan ti kabsat ko amang sukon kanyak. Sige, ingat. Thanks. Ay, agsagana akmatan. Tamadamdamalaang addan ni Elton. Ni, isumat ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Elton. Hello. Pasensya ka na, Beverly. Saan ka madagas ita? At dapay ngamin aramidag. Kasta ay ha? Wen, pasensya kan. No itala nga inyawag ko. Makumikumak ngamin itay. Wen, okay lang ang lakay. Sige nga rod bagat. Ituloy ko pa iti aramidag. Sige lakay. Bye. Ni, kaslamat ni katugangak day tamasungadak di ta istor nila ni. Apay, itian niya aga po saan nakapautangan? Adabot pagbayad ko Ano ti kwarta ni Elton nga anak ko? Ay, Auntie. una yan. Ikan na ko na, bayadan damot Ay, sorry, auntie. Ngam talaga saan ako nagpapautang. Ay, agawa akti lumabas. Tapno saan nak makita ti katugangak. Agpapada kayo amin. Di dakitin pautangan. Awan pa serbiya. Ay na, sapay ko tadinak matalyaw ni mama. Mom, nalabsak itay ni mama dita istor ni Lani. Imutang manen. Umut-utang, ngam saan nga inikan ni Lani.
Iso aday chay, nagungungot. Ay kat nasaya at no saan da nga inikan. Wala kay, no inik kanda pay. Ay, jay ko nakadakwadan, talaga adyak bayadan. Problema dan tumutin no kasano asingiran da ni mama. Bakit? Saan na pa nagimot? Ngam sobra mo ngaminan. Arig na awanan mabati kadata itikas jay nga aramid na. Mama, adda inyag mi groceries yo. Saan kayo kuman amapan umututang pay dita store? Ha! Siguro, da kayo tinangibaga kadakwada asaan da kapapautangan. Mama, nalabos kayo matngaminan. Arig na mapan amin asweldo mi kadagiti utang yo. Sa bali pa'y tidawatan nyo. Imot kayo kit di Mama, saan mat nga iti kasta? Saan na bale? Tamangyag kami mat iti pangabastoyo. Ngam na agkorang, inak to umutang ija istor. Da kayo lata, mama. Nubilang ta umutang kayo manan. Ngam pasensya kayon. Saan ako na makibiyang? Itatanalpasan ti parikot takan ni mama. Amangan mat no mabalinan, bakit? Mabalinan ti? Amadaan ta iti anak, Sigurado ka, akayat mon amaadaan ta iti anak? Ay katun, Hindi pa'y lakuma, hangam ay na. Narigat samat, ti mabitbitin iti usaran. Okay, kayat kumuten ti maadaan iti anak, lakay. Ay na, kunak no isublik ti bulod ko abi agajak man la makita ti apo kiti tumag. Saan ka paya sigurado makita lakay? Tayin inaw payla ni Biberlay ti apo ko taken kuana. Ala ni Lola. Pudno may timbagak. Ay, si kamat bakit? Kasla kayat mo mat nga umuna akaw. Lablabi damat dita. Apay kasta ayat kayat ko asawan ni timbagak. Aho! Adan sa apay lamang plano mamakiasawa, mate. Anya? Ala, dalulukan, Lola. Isardeng yu daytan. Napaot pa'y tibiyag yu. Ay, ayuan. Husto ka iti day taapaw. Wan, Lolo. Idawdawat tayo iti apo, taikan na tayo pa'y iti at-atidog abiyag. Tapno saan yun tulaang amakita ti agbalin nga apo ko yo. No di kat matarabay yu pa'y, bayat ti panagdakkel na. Manipod imbagami kani mama asaan min apakibyangan pa'y no umutang insardeng nameten. Ket ita, addan dua nga anak mi kini Elton. Ket dakkel met ti pagyamyamanak iti apo, gapo taging gaita, ket adda pay laeng dalolo ken lola, akadenden nami. Tuy pagayam mo, Beverly. Agyaman pagam Beverly, iti deto apakasaritaam. Tinaganak, pagrebenganda apagadalen dagiti anak da, tapno mas nasaysayaat ti pagbanaganda. Ken natural met, aso papakan dagiti anak dagiti naganak da. Ngem no aglablabes met tinaganak, daytan ti saan anasayaat, ta sigurado nga da saan apagkikinnaawatan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Beverly. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.